Patchofani akono no mshe omafili fa ntoma ne bra beche na so mpacha de ne nkonko nanim pacha so be so ye momu so kakra de bane ye de support ye de ne ehwe nyanka ene akunafo ya number ne 0598 559 802 0598 559 802 ofra Blessed Foster anatela one media o sende a ebekwa akosi adwuma on the wiska on fa sika ni o de be support na dwumadi no akotote e de amaye frɛ na onzo support na niema egotote emfama express group semenga Joseph akon December down ye be di bronya pese otu kan akọ country bia so ye omo a e bi kura wa amanone o pese wo ba omo ndi dwuma bi mfama o baba be du Ghana de no bia wo ko bia omfa wo nkura express group so omo di sa adwuma no edu akon December ko ade invite na de ama okọ akọsra obi anase wo ko suku ene niema ekeka ho a me pa acho o pa adwuma e wa amanone a ni nyina omo ye number ne 0555 55 0067 0555 55 0067 so oye ne sa ebebo amanema akotote e de amakwaku mpacho bibia boko de kwaku bibia boko bibia boko nche ya chiefo ne ahwefo mo yankopon de ankode e pa ma ye shanka odi no matoto akwan na ohwe Ghana ade a ya na ma rehoka kansa Ghana ya mra shambie ni wa ya papa because kwaku betima busha se Cote d'Ivoire mra dawo ye ka se bo mra da Cote d'Ivoire obetima nyamienu bi abo okay uko Arab mamu a mra da ko no obenyamienu bebre abo so te se ho ye se ye nom nsa empa ma rough okay Cote d'Ivoire du a ukosira obi anu abusa sa ha de te se ye krata ma wo e kire se ufiri kuro na se o timi wura kuro okay ma ko kuma musa obi o tie se Ghana ye musa se mra e wo Ghana ha ye ka se obi nkyira mra be ne boy ho ba wa kwa kumini mbako ba ni say banko be ma tolerance be manko ba tolerance ye adwuma ba go na dia brana for so ba na be twa ni so brada ndima woro me wewu so kunna me kwan so a de ntia ma me kasa no una ma ye kwan so a cars na trotro no a o mo so aye ma men mo de bakuru mu no edu anumre nya saa no mo de o mo kọ wo kọ breman a wan wi obefa ka be 3 emusa se ye security sem no e de na mo ya afa ho nti ye nam guya se beto aba ye pa cha to aba na mum nipa no mo to man ma ye pa mo che so mo to aba ma ye no sika no ye nka ho bi na kakra na wo na be benefit ye no so a ye twa ya be nti no e de na wo man mu sei kwagu nti Yankopon de nkode aman na so no man kwagu emre nti yankanko yanim yankunko yanim na niema enkoso enkotote emfamaye enumere biara ye fiada no wo futusem de ye mfani agoro mpacho enumere bo ahun wo fie mu mantem obro no so onso wo futusem ene ukunu nkamo mu mfa futu ba komra obai ene ukunu fraje fun ni free nsem na so fo futusem ene Friday sa na mepe no ene Friday ni amepe ni mpese be ma fra na yire na jefon no be ma nika anka hello na ma hu se na yira jefri ni se no de afutuo na eba anaso oba na be fra hello ni kunu ni ye hu se wota hwedwumade okunu su follow because ko for frame fi om so ofa afutuo nam de ma se de yesi fa no boa ye obitim ka mi kunu aso won hwesese pa wo pe ma ye hu se ampa watima ye ama okunu pedwumade ana watima ye ama wo yire ape ene mo nhyehyɛ ho ofre ya na ayeraje no no adi nkomo no na abo nsema ma no kora mutim de fa ho di agro mempa no so ye de woti asem na se obe man so frɛ oba ne nyimfiri ne nsem ene mi pebia hwemo ambe ye sa mechemade ene me hyira mo pa futusem ne du na mo ye sa I will love it hello offer me hu answer voice na sesa fuma me hello offer wow and have the seche me ka che otie ni mpa che menye manu ngosi bwa me panyini o yesa na se oni meni ni awudia pole na mfacho ofutusem ofa me da se me chia yetifo ene yahwefu nyina na efutusem wo misa wodi bia ba se awarefo emfamra se ofra na nka wo yira na be ma so fra ne mo mama me nda vet ne kakra before me side okay me say se ye Sompa chede ye abra fi ko na wie ye nye den ye se enyanka no omo so bedidi na mprepi ni ana ye ta aka ne kuro kase mu fo nko a so omo fa bi mra ba na de ma me fa nko kuro ketu omu kakra na me kan kira kuyafo na kuyani bi a wado ne no ba ye se bomode na so fa bi bra e be bu anyanka yi se si e di e bi ana banchi na wo de ba be pro bomode ton na fa sika no e be bu anyanka yi na ni nyame ntentam wo ho na nyame mfa so
na won fa nhyira wo e bia na wo mponche ene moa bebre e wo wubuo mu de akono a wa ohwe a wi che beboa anaye animonyam ene wodo wo mu no bo moden se wontimi mfa ma ton na fa sika no ye bekuma ya aduane aman aponche kurampo de wadawro ma mesre obi a wo ya ayamu abia wo pese wo de beboa nyankai bo modia wo ba kan say studio ha na sa wo ba station ha empanifo no be yan hyehyɛ no ma kada afa aboa ne bra tai na fa beboa enyankai dwumadie yi na ni nyame ntentam wo ho na misa afe foforo be kɔ na wieye no na emmoa na se adɔre aye bebre mesa sere biem emponche ni nwan ne me kra de ka me pe obi anko ni nyankopon betentam a oyen enwan pa ko be yi edwan fita pa kala bie ni mu a otua abeben tua dua na nka won fa meye nyanke ya doye na woni nyame ntentam na de hiade bia edanya ode ato nyame ani mu ema na bisade no onya sa ayade adoye we na won fa hwe se nyame mie kwan a me kasa kire die nyankopon aka na koma se monye san fa moa enyankai e bia se bia wo wodwam wo awaye ana bibia fish bia na so hwe na bia de bantam na bia ebese ya bomodin abra be hu mpanimfo e bia me pesa me di we be da fabra yibi fa bibra na fa beboa enyankai o se de ohunu mobroni mobo no de fam awurade na kesa wo besa nya ne back enti e besere se bia bode na wo a bomodin fa bibra se nye sesi ampo a bomodin mani nyini na nya kono e bia na wado ankafuo emofra no so no manka yeye bra na ne mpanifo me hyehyɛ ne mpanifo nhyɛ wo da se e bia ye hia ne da se fa bra ye e bia na ye kube watermelon ene saa ne ma ni nyina e ba ntem e besɛi na emom de mesre ne se manyame nka wakoma da bia wo de foforo ba na enso ne de bomodin wurafuo nim bomodin na wurafuo nim kuyani bomodin wurafuo na fa bi baboa nyankai ene kokoo sika bebere na de kokoo yi nyame adom ekwa nim bomodin fa kokoo sika ni bi fa baboa enyankai bo sompa ye na de hiade ne ade srade bi ade ato nyame anim a emmaamu no bo sompa ye na fa bre enyankai omo omu ye mobro wafo omu ni maame omu ni papa fa wo de ne beka ya de ho na ye mfa mu anyankai na nyame nam so na wo nhira wofa me de manu asi awrade nyankopon nhira we de okasa fa adoye hu ana sompa chede so koso kakre kura wo no fa beso so ne nyina ye mom last year me kan yo Desert Foster ye man ye fe Sompa TV wura o hwe kunafo maako 3000 maame na ye tontoma ba ko se 1.5 2 million na obi ahwe nipa 3,000 imagine say na de ba kire papa na do ye pa ekura no dia fiwe be ka ne ho ye wie ko hwe nyanka ewo stadium nyanka almost 5,000 omo de car free different places baby omo ko say je omo kan 200 million baby wa 500 million papa we de nyame be hira mpa cho fa wo de be ka won de agudi pore na wo de na futu fa kwaku wa futu sem ana futu sem no it said the agudi pore na kan no edru maybe one ma we be my ye ma wan kasa nipa no say free na watwe esi mu ye no ho asem na yaka na nimisa manfo so be ye nti we dey Asem Mpe Nipa waku de wo mu nyina ne se oto wa huni ye na ye men pretend say dey awuni mu no ana enye no menye ntia wonua nso nipa be ye no ma bi wo wiase a onim se ade no bebia wanyina dru no edrum bi na hwe panimu bi no ma bi a wo ye ti akola bi a ya na etan huni ye na ye ma wia menya ho se sebe ade a wo ye no akɔwie se wonim pa na nso wo ye ti a wo asheda mi bra no eno ma bi koso ewo Ghana mamu ha obi anim ne ye obi a wo ton aduro enim aduro ni se aduro no ekoyie osan nim se enkoyie na so obeton amani nwia unu nwia ne tifie kwaku wo de asere ene wodo na ene tie ono so anu ya chigawefuo ni bi mo ono so de odi aduro aba se aduro no no ma within one eyinu abodam obodam na ono aka so de uko ni krum ye besa na se de business aba to mo ade be kan ma abodam de uko ko makubu enti de me pesa me kanya se enne wonim papa ya wo ye ma wonua ye
and pretend say ade na wo ye no wonim because ye na two years obi ani wonim papa ni bon and akura e wo to nga akura no and normal life asesa and this first ni bi nti me dem afutu sem kakra me dem nipa da se na bia se ade ese wo ye ni papa ma wua no okay and twentwen na ase ye ma no okay maimu asem a ye ka se ne friends nyanka ne nwisian ne sebe nkrafo a ye bebo mu ye bo mu chidom aboa wo mu obi wo a ye ka wasisi na so onye o enso de bia no obi no drop si ane no ma etigu onim papa ya ye kwagwavuto ne modu obi nim se na yiri tifie kwa odiska ketu abi hye ne nsema go wetuma ye bibia dane fie but menko a mekwa ba ontena se wonye basa na me hwe TikTok na ge no aye ni kuma de bi minim so obi ahwa okay omu wo gate aye dade gate okay ana tokro de dem no ma wa akura ketwa okay na akura ne yare no okọ be man no a be man so niska okay se be man no a hye boxer shorts ano de credo ato ne jeans nim okay no de safo na hye de bote no ba ne ho okay enti wo hu akwan obefa so a obetime nya kin no abie credo no wa yiska ni bi no agya tiri modern na ye nyina ye ba fa to tete ya ni kunu gina gate wo no ano de akura ne man na kiri na gate ni so wa na nsa ni mum eni akura na ahye gate im na ujema ba na tiato okay ano oba ni wuram pa so mati ase no oba ni wuram tenensa na wode beka cho oba nse jade wo ye no ni nsa na aso akura imu ujema oba so be wo okay ntimani yiki na mi no botom ena ko agya no onunu no hey ena oyi kin no bie kado no obi no woro ye awu sike shemu bondra eshisha kwa ne boto no so odo abra wo ba yare unnim se papa esese wo ye ba wo shi uni sika se sika ehye wona fe be manager wo ngwan wajimi tunim papa ya ababo ya ye dokumendasi nyame nhia no afutuze na afutusem no ano odene twima mentwe kase bi da kire ntine ne ye bo ne mentie dia so ne yakon akoye ne topic na eba no uyi afidie ne firi aba ha ho on Friday dunia transit ya obi agi ani die na firi ha sedia na obi agi ne ha ye tumi akon akoye ne doctor pani na nya atena se papa ne nkomo de na sedia ne nkomo de saa no ma yalehwe ede ode yare ne kwa umra no na ye anigye ene wode so kwa ye kone ye ne doctor adwetwe nkomo anim ne dito bu yi wasumfa wo pen twe ne number ne 2 yi na eniema enkototi emfamenya Dr. Penyimi Pacho bibia bokode yankopon adomo menu abema ya dewrade ase minimu nane da obi nso ba behwe wo se na wo mfamfro se na wo hunu abara obi hu bia medase edikan yenda yankopon so ase se medaso eti ase de wo hwemi ana de wo tie mi enumre media ne Dr. Frimpong okay me ye adwuma ewo enidaso wo ho Herbal Clinic okay Aresabia bakwa yemfa edro engu obibia eniso okay nemom ye mawo amo akwakonom nakwa ewani nso adwuma na so de adanse amerade odibi amaye eho ena mifriba last week enidaso o mo am ye mi sheme because me nimbia no bi nya adro na no wo hyese de o se fa gu ani ne so amode ye meni koyemu na yiwani so nyale wanyina amamo ye exceptional bi mani so ade hunu ne say dia ne mutiri mpondi amoye mo de esa medase on say Bible cred a Canada say a kanipa nim de nyansa o mi say frerade wow and ye cover by a Dr. Elder Osu na ho brase no bi say frerade when erade de dom no okay say a kwan we na e wo say ofaso okay trena kasa ye ni aduaba ne mfa ha ne nsa yare na esa yaresa ewa haban mu emfa ho ne baby biara o ha ewo ni nyina no wan bra wo ho ase treni say a hantan for the osi won kwan na ho brase for the sanity and this wan bra wo ho ase a chede we everybody won unya ne senti no yen doctor na se yen kofa bai na ho brase ne no kredie ene na botre ne kristosom no nti ena owura no ede dom no we nyina no na obisa say ade ne yemfa edro ni engu weni so odarumo say obuni mo bia ode edro egu nani so enam eniyare nti a eya bisa ne say o sha se de gu nani so na ebesi ne no nani so tiana okay wonim say to me de edro ni gu ni pen so a na ye west kura na ye wa fe ne nti ni nyina si enko
na better nipa n'ani so senia nsuo ene ejina so no ohwa ade a wo se ayi mi fitaa na ye kasa nerves a ehya ase free nipa onase ena eba sebe ananya sebe kra na nipa so wo di namu empamu agora o kra isane a efri onase ena eba ne sent na se bibi ewo nipa onase enti ye ndro ni de de wonom na akoye adwuma efri onase ni sei no o nerves bia mu na ba wunani so na aba be adwuma ebe ye free wonom intentem na ansana ye be ma o sedon se wo se nhwehwemu fi se ni yare ne ebiara ene de de ba atiche yare betumi amwani asai pressure betumi amwani asai ulcer betumi amwani asai stroke betumi amwani asai na hypertension betumi amwani asai sanem di kan koko nso betumi amwani asai na infection so betumi amwani asai entino eba yabotre nhwehwemu mapa ye domo asuko ansane ehunu ehaw kro anade de wani yare ne baaye na nerves ben na eho aka ye obebrebe enipadua bia no wani no ade ekura mu pa na ekese ne efena eye optic nerves optic nerves de enti aye mmoni petiko no sa ena etie obi on mani yare nti obu se na ni etitumi pa epae no osimi ha sei etine na etweme pa na esa nerves no damage a na kwasi broni eka ne se wanya glaucoma glaucoma no so yo mahodo say congenital say open angle say angle glaucoma na yana dodo na enim oya o say mako hospital na doctor say obey me operation eya on bisa doctor ne say operation na oya mi afebo na me nkwa na nyina me huna dia na acha ma ho afe wani ne betumi afra fisi akwa yo operation na say pressure e wo wani so ana wankasa oni pedien wo pressure de ntia oba e kwa was no pressure and pressure cost ra yenya disaba form no ebino no tisi anhwe we nyina na ekokoya ana so asichire no e basro a e buru de ni pedua na e peso a eno nso no wo ye wani no operation acha afe ebitimi amwani no efra entino enidaso wo Herbal clinic yenya operation ene yema wodro sefagu wani so yenya ebida ena yema o space saje kokoshe yedie ne eye ne awo no makọ ni paduam na akoye wani ne so adwuma enti se wani ne airpronsuo se etwa nchene se eso etutu ana wo wontumi nhwe kanea ana se wo de ekekawo obi wonu ma onnom nsada nanso ne ni yare enti wona ma asesebe wonom nsa otu ne nan si emiemia fi se form aye ne tenten obi wonu mo nso a ya free be night blindness adia sen afena na nifra na aba kokosachi obi yes nanso daytime de odi ehunu ade obi nso ani no entumi enhwa de enko akire anka to no fefefe mesi me hu se obi to no nanim aye mitum aha ha wona edoso na ebianso na hyase ba e won sunsuanso anabrini beka se signs and symptoms edeba nanso yen bi before ma menka na sa etimi sisi aso e wono ma bi ho eni yare bi wono ma eba enhyeda mon kaye no obi wan se pew na ato me pa cho answer na message do mosikoro ma menfa ye numbers ni e kira kwa no ensa so into da 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 0596 19 88 so hwehwe enidaso wo Herbal clinic mesra asante mantem ha de ya gidin pa ya wo kwada so estate ya ne estate aban school no ene bo ho pepepe me pa chane wo hweme na ne wo tie mi efri so nwane kwa so ne de obeba ba besi e wo sofulai osi wo sofulai a ombehu se ka e pai patase santase onfro saka ne bi sima mienu ana miensa pe ne wadru ne ntino on kanche driver ne na mate ne se obesi e wo brother man anase estate junction anase police depot baby e horo kan e bia e ba akona na so refi brother man so obesi wo estate junction anase police depot baby e horo kan doctor ni aye keken kura wure be fi afre number no metike mu na ye ni mate ne nkasa ena wo a wo hwe me enso free oboase kwan so a wo free ba no besi wo santase anase santase runabout car e ba so fulai eno na fro ofra osu besi wo estate junction brother man minute mienu pe
no wadu estate junction brother man anase police depot baby e horo car no mesre eni yare yade a ye wo de hwa say yadum light ana yamaka yadum kanea na odu nsa ekeka akwakopa bibie oti anye yi a na oti kura sa akwakobo ade na patutu obi a ono de ne ba beba ne nchana so behu se amani ana kwadwani a ese ode ne kasa ene hu se ne banie na nipa de omfa ehu wonim se ye free bi hypophagus wani no etimi ye infected na ahono wa abra obi amfa twade bia embo wo wani betina esanso prunso bitima sone nsuo saa uti anye yi a na wani no asaya ne sa me no kasa bebrebe na nkasa no omunim kra so mani no baako ehunu ade echen baako ti de bia na yetufo se ebeya nipa bia wo ho no ma na otwimi enu bia no fa won se baako kata wani baako hwe bia na de hunu no ekokoduro sima baako achi no sa kata baako no hwe ne de e bia na help bi wo ho na won kra kasa na onim biseni yare nyini na ne ba ebon kaye ete eka agi obi ani aboso na ete eba woni pani so a de ema ete no eye worse ene say abana ni so doctor aka chensampa ete woni so nemu wo akire edo na ode ma me papa ana say enipa na ete abana ni so no I was saying, could be said, doctor, and I said, Doctor, sa a doing ever a 10 every meniswana. Doctor, no credit to Obaka as a debby. Emma Nenko, name, said, Beya, a benini near to me, are you operation? She say, yes, the Aban say, you operation crana, yes, to crocrat him sabeda when he cushionechi. Wow. And check, not a sans Efra. Ne saying tonight, and it does all her back, ye nebi. Into the so called Irasabia. Na doctor catch us ete enabo ni so catch doctor nyamin shraw me da so ma hunu me haw ne tutu nine ne bra eni da so wo Herbal clinic yenya nhwehwehwemu no e bia wo te na eye energy drink bia wanu makobro so fi say possible ni ne kra na oye na energy drink no o catch us we die e de nansa na benom anase nipa nan ana enum ene benom nanso ba akofo betima trance no onom be enum e wo ho no ma wa bra awiabo o se eno na mana hoden ede ya ero eba wani eso obi wono mo so abibi ene ball ne so ene kotwen etene bae obi bae so ye ho no ma wo se na eteni nani so nanso no ninua ene ne yere eko na oko pattern ninua na ebo ne yere na so oko pattern so tro no ne gye ne tena no sa ena ete ena se ehyew enso ta agina wani so ase obi a enwusie eta kone ni so na chemicals eta kone ni so dodo no eno nso tumi ma na eni yare eno ma de eni yare ne bande edoso ye kase ka adaje beboyen enti no wo a wo de wo eni yare se epronsuo se etwa nchene se etutu na wontumi hwe kane a wo hwe ade a na yekusu wo hwe nipa a wo se enipa no etwo na nso no ayetum enima yetum se se kwade aban se ye ma ana ye ofase no enkomofrey omo school a ye twa bibi kura gu board nso a omo hunu fi se de bia aye bc na de amomo aje se omo ben blackboard no na teacher ni no o ma kwan ma o ben ne sa onye nhwehwemu fi se onim se bia wa hyeda okofia o kan bibia obetima ka bi nanso no okọ school ma ontumi ensua ade eno sa no so ana ha adwene ema awofo no so eboka enti wow ba ekosa amane no ena eniyare nso bi won ma yede wo wan hwe ne wantu ase awe den beko oba no so sa ene ya netie enti yaso ye hode adanse no eni abasobo no eho no ma ena ewo mame sanfo ye numbers eni ye kira kwan no ensa entu dwa bi 0596 1988 0596 1988 and I say 0559 90 1234 0559 90 1234 we person be some assembia na doctor nia ya na ehia me a etete me wani ho a ha adwene pa esade accident ba eye adrabafo yi a ya na ade sa ohun driving so adwuma wo ye nso anajo no opon no abafi de eden aka na obedu doctor wo mo no mo wo bi de bo asafo no bebre na wonim se we say ni nyina no doctor can say drivers no dodo na pesa energy drinks at America no okay dodo na pe ena bebre na outro mo kema say we ane bo omo windscreen na me nim se sa na friend obo say omo mfa cover na cover na aka no na reflect wo nani ena ono nso no otamota didi anajo ni nyina no so anayo didi nso so didi a esa ne nyina ba yes indigestion create me ma woni so eyokusu ya na dodo na nkasa nim
na oba ya so enya abotre ekyerɛkyerɛw yɛtufo aha nya yare ni nyina na ya na wo se ye ma woduro ma wonom ebi wonom ma yɛtumi kyerɛw bi ma wo ye ofie na ɛno so tumi ma wani no so ada hɔ no doctor ye bedendie wo bebre busa minim se dasenne ye be hia na watima domosko bi yemfa number ni ntwim ne etwato na afi enkwane nye de medase eye 0559 90 12 34 mitisu bio 0559 90 12 34 and I say 0596 19 84 0596 19 88 numbers we nyina ya WhatsApp line obetumi so ene yen a chat e wo hono mo a omo amanone anase ba bibia obia na person ne edikita hono obetumi afre number we oba ebetumi so aboa ma ho ato nyame nhira number ya woti ye nyina ye enidaso e wo ho Herbal clinic ana Herbal center clinic ne ye best enidaso wo ho Herbal clinic eno no omo number no mpacho omo kwan omo faso ehwe nipa no abefo kwan so akono no maduro ko mu no ani yade enko we nya ba bia na obenya no tumidika fu ani yade ne koda won wate na ani yade eya eno na ma wo yere etimide mpana betwam wani so na wo ho na nso hunu ne ekoso eno na mo bitim befa usika na wo pai wo hyiru ba bia da wo hunu nipa ne betwam bato nim nipa kro hwe ne treat na niema enkoto timfama doctor chia obi ansa na wakora na oh menchia obi a special mo na medam ase se mabotre ene senia mosi ewo mayen yankopon inshira obi doctor china next week maybe so asembi my ready am asembi be se bia me you ano ho fenti me busa se waware yana eno obi sa nya na se ho me busa next week enso me ko jino ho no mabusa ni yi nyame nshira okay ye yo tentu ba fo ye boy ntabu ma ye nam so nam fam afutusem no wo fam de me de kuma bi twam na afi wa ba awuram na so de wadwe nkyira ba ne yakọ ene mafutusem a me de ba ye tia wape na ade matrans ya research me na nanom ensamafo abeka sa akire me asante ahemfo anyom ba bi ko ene omo wo fa be di nkomo because your next generation enye fe papa asema me bekan alleged Ghana onye nhwehwemu hunu ukohunu a obebusa evidence enu tin ma use sa alleged kasie masa kwaku ne wiase keka ko ne anhwe ya wo your next generation ye ma no omo de akohwifo ma beba fie rough he say SS student ne ma ema no po ma pewi kwagwaso ameka asem kasie o SS nkura ne pa pewi ma no nya ma no mesi enesa wonam na be ma wukonya girlfriend na de ne be fie ni ndi wo ya ne hwe nka no he ni abeye ni bia wonte ne de wonte hwe o aguri aboy na sadia maya ni wiwi no medwene ho amntiase o utimi hia akura 18 years na ni aye twan o kan nsem bumbum onim so ye panyini onim onfele hwe no ye sen no hwe wotimi sa ne maame awu abona mane no nkura ne num wi dodo Mr. Ghana abonfo na ninko papa betete ne bakama akura inko SS mra na onum wi se woche ema Asante region hakora woche maya omukọ SS emu mako 100 a 80 num wi no omunum wi ade omu hia ye na edibe ma na odi na chiri ni bibia de ma no onu so shibi na otimi to wi ni ba mu omo chi no nu anze di phone no saa ubo so anyam de aba obeba betena ha obeka na sam buza na terms ahodo aye na no ma o mommy we say me ye na otwa ba akoma me o obo ma me o de say o sini di ne de ne ye frɛ no lucky ne ye frɛ no ayi shefo ne ye frɛ kwasi keka saa enkura ne num anum wi no ano o de ma o mesre na nanam ayemfo mumfam na nsi fo na mo wofa de me de me pie ko hwehwe ne ma ekoso no ma beka o me wofa asefo ne hye this time no edi abaya na okọ university eno okọ teacher training eno okọ nursing school me se wonne akofa ne mpena wonne ne dasa de enka no wotimi sole tena mpena so buza se na ndi wawie ne abetima ya ani wo pre na wo kaza berebe chese nya sika no wo pe o enya sika no wo pe enano
hwɛ said deɛ saa nana anko yi obɛkɔ ba bi foforo because ne wanom ne hyehye a wahyehye no ɔde ba no akora 18-19 years o mesre mpanimfo mfam na nsi fam na generation a ye build no wanhwe ye obon se MP na ebe oba begina ka koma ka e fa Jimmy firi kwan so bebe o madwene ne kɔ no ano ahye o eno mu ni suro wana na wuti ahimfie edi ase wono ade de na begina wani mo obegina na wo bezo cheze ya wo John na wo me se ne nkura ne kɔ no enne mi hia ba ya bi na agya me nkomoyi omu yetu omuso omu pe baabi na me wo me boss bi office nti ombusa na se nipa omu twen ni am so omu tena se na akura wa ba besoe panyini amama baabi atena wo twen obi no what ka wo so tena hodi me wo ha no afra me ne yefra wo sei ne yefra wo sei enam se na wo yefra wo sei yefra wo sei mi boni din ama ha no wa boni din eti said you odi ni nkomo boom boom no na me oni manu na so me mbebu so asem don't be offended me timabu so say me you anokora wi na mto ena se mpacho unim hwe afere no wo hemanim di na se e de fed ya bre ni kakra abra pa are na buza mkwashi we aye nyina ti are na me na odi mi buza me ade straight a me nkwa no odi buza me sa ade obu me se na ohu me washi afede me come any was me dey shishi first na me smoker me jai na when the age ya first no ye smoker enne de we jai afa muzi am se wo boa sesi ya wo na ma wo bepie wa ye ne ma na da bi se ne ye shisha me dey shisha na shisha na woni ne nkofo bi de be ye was ye flavor me dey ne flavor abaya 18 years na ga akura ne ho fe na mbuza ze yi ma me ya wo be wa bregu ne nan bi esi form dressing so what kama ne bag bi sano nenso wa paye manitite afrafo ebe fredi adanse me wo fasefo mu nyanware ya motwetwe mpena beka se nkura na obi betima ba be ma hokura buzense bi wo ho wa nya bia ontimi nya ne obezo ye ejene wifo mema me wo fase wifo etie me mamonye offended ya ntumu nua ma anomfo emmoa mo mesremo mo sise se o mo jinsamo ana oba hye wi na ni ede nche be ma you betima twese kan de aye you action obetima ye no be ma ntimi nye ejena oba fefe no ko school ba nipa wate aka no ye junkie boy because na benya wi ni bi ato abre no ya hwe ya next generation on sikani bi be kwa akowale oba asa no ho ye no fe obeba fie no ye wi ni on fa ma hunhunu afi wo zo introduce namfo wonti ase omo na de ba no anya bi ahye di nkomo ye generation be ye tan afi oluma ya wabo obra to ba wadi president pen waye minister pen ubosa oba na kwatam obi dia ba oba ubosa afi wate so ya father wa undima junkie sam ngira mi ubadwene ho awonde enkura na ehye dodo mum ye ntu omofo no fase fo na omtete dam hwe mum amubu mfu mu amunim se eboro so opai wi tentere ba ko manisi asa akoto tablet bi abobo aguso no waye coded no na me so no udi ngoma wonte wasem o min fancy eh chese wodu no mo dan zo mo kwaku na wo fa bi show kwaku na wuni ade ya mfa ntete wodi okofa ne aya wa dan damo kwaku nkan moja ho nkan moja ne ho wodi kofra fe bi ade ne be dan dam ya se bi aka because a man ye di o mo cha rank o mo de ye be kɔ no because adia be ma mpe so no oba be hia ndam no so wa anya ade enti uba try sa wo ya ade won so ne ye de na eduru ba bia waduru won te hwie o ni obi yire born aba so sa 30 minutes mi wura wa ya ade no won 2 hours won te hwie ade ne ba na ye titiriti wa wiwi no ma ne ba na ye tititindi emmo ba bia bo no wi ni ba jo girlfriend ja na ma no o wi ni ba jo girlfriend na so ba yire ho a ni oyire jitum sampa wa famia jano ja oba no ai oba kwatete baabi obefa ne sa akopemta ma wiase besai ne wiase ne jenye se na no asem bia meti ase wi ni bia wagato wa hyehye ne onya nice girl bi ma me bi ba na o che no o se wo wi akura ne sa akura nse me sabi o me fa mo fa ncha se de o kana be se me o se wo wi ne sa o se bra me twa ira
Just I did your mother be a body be we kwanyemba na oncheche ni nsemu a say basa be down kokumi ho odi nduru me madwene nye ontimi ne from life amoa me oh me de medina mfo bi acha twi be down na woyɛ noma bumbum oguna me nsa kura ye no me se me bɔ me smell of ne yi na me donya me ne obi na nam na busi na asem kura me no bewi anti me mfa me nkɔ ho we no de wo mu ne se kwakue me se kwa bi so don ka meka se we ya ma me chance kwaguda achi bi ebedi sa nkomo kroma de nipa edi mi ye nka no kure yi mti wa we te ara o mama wa kwatwa me so ame o so de me ntwuma anko de so allegation foforo aha la de asema bre awurade nhyira obi anka obi anu onye obi akase ya bie line atum pato betima fre 0255191 055193191 054893191 054893191 hello ena dia no dine ye mai utia fees nyana na adokura be yi ni fees ifiriwa wo be boss aka we nyina wi akura na be fie na ne nkomonko popi wo se lie be wo ba wa wo no hello good evening sir. Hello, ba. Me Wofa asma je so ampacho bibia boko de. Wofa nyanko pa de bibia boko. Ye do ba de ase. Wofa se justice. Justice. Amanfro mfo nya ho ye. Wofa mpacho nya papa do amanfro. Wofa odi atwim ne yanko. Wofa na me futu se wa me de na YouTube se. Ubia matani entono. Isa se bebe edru na batu no. Yempanyimfo no omubu yankwasiafo omu ebe fire di akoye campaign di aye nkwasi adwuma bete bewie no na omubu agusa sati yezo kurano wo bi kurana ye futi yema youth ni na so bia mena ni na ho na bia saso idiampo okay nyaminsha ye nyina ye me ni ada ho ne akon akoye num hello. So good evening. Good evening, sir. We dey espem ko kwabo ajen so afanto so. Kwa ku bibia boko. Nyamia don boko. E do ba dia se fa wo de yakoi. Yo, we dey ko tu ka kram de ma ina woni se tani ko se du bidi ya. Na de yi. Nti e be stress ye na ye ne nya no mba nya bo from mateno. Ye hwe wonye say obi ni mo dem pan sa se nti nyamia do na to bia be so wa akwan pa so e na ni bia so na bia pa o de ebe boa no amana wi ni ye no na o de aboa no de bia so nyami nshira o pa no wafutu hello. Yes sir. Yeah. Pacho bibia boko de nyamia do mo e do ba de ase mo adwe nkyere nkwa wafutu sem me pacho we de ma dun nkyere kakra me de ma youth ni na ne se se de niam si kono la anu ayedi me se ni akasa me kofa gebi unia me we ge na 40 minutes anu yewi ni na mini nti bebrebe nyina ni wotimi ye ni 40 minutes no 40 minutes after paying na o ka tire me se ti wotimi ye what you see ango beso ye dey minim so bese me ko be 12 hours we say what you mean say abia na born one sabi one na bia wo wudi be 93 mo de no kofa enya ni na de wi no a what you see enti ne wo kana de ye pa so muti no mba sakra nkeye ise nkurane se go nkurane se yo what you see me say last one kwari me to me dem wo me dem madam ti na minim so simple what tikire ne tente be tikire akoso ami maza o pa ya be ku ai WhatsApp media wo ye di na media mention ra ho se o wi asa ba me so na me boy o na me jane ja dan man 3 days na me TV was it ya de me o ya ye di down na me wie mla ho Charlie enya tin kuma o se mo nya me nya duma obe nwan wa ma wi ase afro so so pe nkra no se so mo hiti time o mo nim ayiwi ni nom so gene body mienu asa body bi na aba body
Kwaku me say research na no de nkura ni pranko for. Hello. Sasamare. Yeah, cool. Sasamare. Ewrade ayade. Wofa say government that's a fish to class for central. Jufu braso fo nyina ho ye. Board adam na bia obi anwa. Ye do board ya Asem Pacho futu sem. Over me futu sem katra me what and say we are see the over we adamfo. Okay. Adamfo. Ha see e fena adamfo de. Because for kata bi omoka. Amsa adamfo be si. Na adamfo be so de osen bransan. So one show we wa adamfo mu a. Adamfo bi tumi aye wi. Adamfo mi so bi tumi ase. No correct. Yeah, because ini yen fa adamfo. Se ma yen fa adamfo. Enfin, si je m'en fais na c'est de oui et oui mais ni pas en casa ni pas ye e kono bia me da tumi ya me Woni Ewrade nso so enko afutu no ano wodene. Hello. Hello. Yes sir. Okay, ni kasi Yey. So good evening. Good evening sir. Acho wonso afutu sem. Esa obeni. Asa tele kasa. Miti o pa o. Ayo. Eni mi suno futu wa kande na amamu ne manche sisu ni a ne se. Eneno amano kwano uko na pasini ku ne nanti yiti o ma gidi. Yo so ku no. So fe ben aneta. Na se subani sa ko ni ano. Fuku show ba no wo judia. Uza fuku dinne bana. Bana me no so din. Ya heyi. Ama so ni pe wa sa isi dianya. Ne ya so no ton ma ya branta me ka cho so ya. O dia ni. O yere no mago ko ni kan ro yere. O yo mani ya fi ja te. Piska na ni man kunko ne. Na me mu an so ko na choa. Chesa niema bata na usha be mu ana baya na uni kakakura na usuru no utabata no so ya mo no mo so nkasa no mo ni nko mo hunti Matima me Ewrade Nyankopon nshira. Last caller. Hello. 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 One me last call Mpacho udini be bia kase free. Okay. Any part of the name pepper for because I feel offense over for. But we as well can Edio. Oba abofo ha asidia enyemponika ye no. Why ma ya tini pa ma why mo. Ana e bi quality wa bi. Na ko tiada ye gua so ndama ya so nyame no. Pradia do be 100. Oma ba ya bo apata wo ya to ni wi ye bibia wo wo ye wo e fan ya mnante bi wo fe mama no 19 ni ade wi ya wo mo no mo sa sie ho no a wo ba nya dum to ti ka mo kan yi papa ni na se yo offense abofo asie ye o abofo so abofo ya sie ho no ta ya no wi papa so mama wo fa sia no ye wi da do we ni papa no ma nya o nyina na se offense abofo asie ye mesuma wo fa ase petrol team aposifo no mesuma mo ho omo ntantom fa ho na asomdue mra enye yetumfu nya bibia ntia wie ye no ebi nim nom eno de me metena metufu obi ayeye na de ano no oso incense de pie ne kama oba ne business wo ye na dwuma kama unuru ho wadwene ne wakoma no enuru ho unika pre ade yeso gi aduane. Hello Wofa Lumba. Yes sir. Bidi the Godfred me kase free Ebuakwa. Godfred Ebuakwa nyina boko. Ebuakwa nyina boko. Okay. Me pacha ye mo frani wi o mo no me small boy me 20. Wi o mo no di bi ne sanu me mani nyina ye. Ya ofo na ye de makoji obi so no o mo ntana ene ade no na akofa sanu me ma na ba ni. Ya ofo na ye de mo fra be mu se mo no o mo ntana na ya mo nso obi ye. Obi ho no ma ni we ja abofra ne basa sanu me ma na akofa sa wi ni na aba. Nti no mo hwe mo fra ni ye mai. Nyame nhira no wa futu sem. Ya ko computer so de dia ba ya ba na ya wachi de bebre na asem da pono so ano den ano hye pa enne
topic nwanwa so e de ba no ye nyina be twe na ate na asumdua ba na ye bie course na atum ti yanko computer so de mra sisi aye ba na ye ho e be bro Abode ade Sinema no mu tutu no oba mi ntini kura so wa ayo senior me ade adank Herbal product ayama mi ti de bia me na no mu no she dank Herbal product we ye dank extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o e na o se no problem there senior wo tu se dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni nyina e be jai sa we de nya mi shira come on do ba the dank Herbal tonic muni ma duro minum pa na se na mtumi ndi na na mtumi ndan so menye bi no me no o chale me taibu pa sa sia dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti na fifi ti as that tell boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nka toyi app. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Okay, haya Sompa, Asem Mpe Nipa, eyo tenti ya boya ntabuma ya namso namfom. Osisi ni pilisi ye mesi so bizi so isi bisa sabon sampra ne bawu. Ndi abrabo mu na ntwan emo bi ntina wonzi siu. Aha, yali siwa, yes sinibi. Ko. Ebi ana ko na ejeje ya 3A ko capsules. Oposa wani do niam nko ba tobi. Na eno no sa niam be koto te ama. Ko ni sisi oto a. Du esisi ni we de ne. Unse bo ne bo BDC ni hone kan won sa no ono no madu e be wudare boze ni hobi na so yaba koko tima mema eye kosina ni ma no so unya right so eye koko na yesa koko mo bitu sa na ni sa friend koko ya de bra be no eko capsules ni bi na ene man koto number 0546100107 Obi Herbal ne ne beje komo obu Herbal se kan just break se pada no na de ba diabetes so no obu Herbal mu ba adwuma wo kora e wo Ghana memu ha mo kire se fa ya be da ya na se ana ye dufu nya na atomu ene ma keka ho ya ayale ko ade obu Herbal se mo kan just nefa ya bra na mo ema enkoto ma number 0550191514 from one ombejos na niam akoti amount sa kwan so kora amaniema ayinshira ede amount yekoso ka office bi so ameha office ano dinipa mpase ha ne wo nrum ute heya ne wo emuso de yeso supermarket ode ye personal office nso a ni nyina betimi ede aye ndubi biara ope na sabita wadi juma ho no ontumi ka no mara maji ute opposite no a ho na sa office center hanan ko faka mne to aso amene na chiri bi omo bia no entibato office supermarket no rabeji number 0542 4655 3665 542
465365 and 0244 375 611 0244 375 611 thank you Basim for bibi ayade betano bibi ayade betano mo drus ronko kora wo de yade betano afi so de etu ase it is a would ayale thank you ba so ba bedana niema ekoto de ma papa we ayedokota adwuma 20 good years na 40 years ni na yale sabia nkasa mistake BNC hoda koda no na Dr. Dank yem na ya na wuro so gonorrhea syphilis achechirewo osa typhoid etetewa chinkase no bra mo na koda Dr. Dank wo na mani 0240175556 Ofred Doctor obejuso imi pro service men kanjira wo se omodi akontosem no eba wo imi pro se ko chana omuko business bia wo TV station FM station radio station odetonjanya wo mana mo bi office ne ade no amomni wo bishop asia mo bi wo nsem no osemo na mo sem ne dafom no mo ni na business talk umra bia na Dubai na za chana ni wo bi adwuma no na wo ni ansa wo so no mo atre na fi wakonto ye etrete nipa shim titire nim nso mo bio matowa enchekura mutu tumika na nso bra ka wana niema enkoto togwe abanke azibiribuzu kaguka togwe abanke semen kanchiro se biala wo ha na open mo no tumika fabra bedam niema enkoto emma na yenkoye nim togwe so chen kuruma efreba bi bumfa eye nita wo ma mi akire wono a tumika se wo kubumfa togwe abanke kese abatu aye togwe mepacho understand me din kunim obi tata obi di me na muguru so obi peso guo togwe mo chi chiba ma na medium point eja omo we yebre so de ye adwuma oye ne sa ebeboa na enema akoto ede amount kono hoy togwe na omo wona mo aye de to sikalo kibeso to agudie abanke kaze karu togwe na mane 0244484747 me pacho Dabia so aba na dabi de ma men komere biem yesa ohene yere me ne me betwa so pa eni mu asem ti o se etimi edomo sukona ya do yes fa ye den eyi no almost 25 years anniversary ano tenepa 25 years anniversary awon ye den na jumadi okay mi ko so fa awon ye den na jumadi e koso 25 years anniversary koso kese pa ye technical institute BS school achepa 25 years mi mu 25 years achese ano edene na ohene oye den hene nana buache tankwa media me nkwaso ohene nkwaso goso ma na bafo boso mpana bakan ne me na wodi mu a nkwaso buache dankwa aseme kanjira wo se betale chifo do bebodom adumadi ono na host sire so anano ma hemfu nyina titinya amfo do bebodom na enema enkoto nti emfamaye sanso na onabo George buache onabo nso na obeye kasamafo wodumadi no ase sanso na ekosiade be ya na dumadi ikoso sanso na miami kurum onabo Evans opoku pie na regional minister so sanso MP goso ene patem na fo hono no nti onabo Evans opoku pie MPP dinimu radisha no onso ebepie na so guest okotaji medina so amamo akoto sanso na Mr David pra
Mr. David Pra ono so edwumadi no achi amane akoto se mabodi nyina mayi anchemfa ketre me mfia duru no ene me moma sem na duru no tiana sa ne beba tiana modi achene mafa nyame pa Sunday siade die ne mu ye den ebe huru kiti wo tem kotachi edwumadi nkotote bajo se bia na ekoso na opese ono motitwe nkomo so a ye de number na betudade amount na wetimi afreba kobi which is October third October 29th to 3rd November. There's a Sunday no mukura. Almost started 29th October no ye Sunday no mapim so a de baby kwesi de china ekoni no koso etu so aba hame enia pacho e fa ho ye de rada fa ho ekodon na ne enkotote emfa emaye nyina bia de no ane kro de no ane bia bobi no bi na ne enkotote tiasu sa no na enema eye pa na wakon lost beverages men control say lost beverages there body trial lost Herbal delay mine by it was so na wo ya de papa lost number na fresh mu bi de 0242 1335770 2486199 from Mombejo's Nanyama Akotote Eddie Ene Asem Mpe no ano shena no pacho obisi ade na adwene ho awonti ase abrabum se wo ko warea ufa oba wasoro ene ye ufa be ma wasoro ene ye na ufa atetekwa be ma na ba ene ye asemi no ano shena da no iso agreement ya no ansa na eba mframa mu no obise oba wasoro ene na da wo ne hwe nkano wo hwe timi no na de na sama wa ye prima pen de bi yeska man veska nya hwe ni kanu no na metekona no so na metie obi nso se oba wa ye bote na wo ya ma bre ka say dia star cry man sa be atade man ni yisu na wo no cry ne de ya no doje sa be wasi bujiri star wa yesi konda ho yirize bo aka nwa yesi unu bi nso dia no agreement akoso akire ho no obisi ubino kro ne je ho anso da wo se timedia ye aduane ko ni se ye ku asebeka so asenti no nya hwe omuwale ne agreement no ye nyina ya ofia no ano omunu gina pim sanso na ye agudie poli na ofanso madodo mo se bia ko yini ti no na niam akoto fra ya woni no na atwim na yetimi akoye ni agudie poli na oba wasra na be mo asro ami fama se o wari abe ma wasra na ofa be na se message IT producer we bla na mi ai no kure ni oba de se wo kwa wari abe ma wasro sa ai abe ma wasro munzuru anani atie ofa da bi unsuro sabi na ukura no edan sa e kwan bi so edisa wo be ma sabi be ma na ni ate na wasoro a ebeboa ene se we no fafa for man ate ya ba boy no obi wo anya miu yankwa so efa awadie mu ya me mani bebre no omuni mu akwa to fa be ma na ni ati asabi ho oni sabi asa fie ne baaye enya kura na obi anasa wo obusu fo mo rewo onu ni se wo de wire abeto no so so obo akoma wo hwewo sadi ese na ye de fata do se de o ma ne se o mehwewo eti be ma na ni ati ni nukure ni wo kwa wadie na wonya be ma na ni ati aboa
wo ba no e ma wani je sabi wo ye tremeni woni mu ahosiesie woni mu ahosiesie kama empaso obema wani ache empaso di kure niye una be ma wasoro obetimi awi a eboa sa Wofa nani na me kan se bi nani e fi ho me be ye dai efie ho na ne na wo be ware ma ye no ewo mu sa me ba ye o sa so boafo na adwumbre mu no anura na se tem ya bia no e so be re me kama se me wo kitchen kura na me ye dia ya me ma ni atie obeba ho to kakra no so no fu aya wu wani na wasa ki so ho na amu Nani ati sa be front china paso na me no me share bi eti be ma de oba wo wa de wa dawroma be ma nani ati ase wasoro wo be wi ye kafiri wasoro ta bia ye de e de ama na eduru bi so a enye den ya wono be wo ma se me so be ma na se hweba wo be hwe Asha oba so aka ho sa na wunya be ma na ni ati amwa ye ko so se na ati ni wa be bia be fie eti be ma na ni ati kure nie wofa oba de be ma na ni ati wo ye ne seso boafo na se du bi na wo ba bia na se bi ni fia oba bo wo Asem Mpe ka kire wo no be ma na ni ati se be na wasoro wasoro wo ba no bia na fie nye be ma wasoro se bi ma me wo e wo fie kakra betimi ahwe wa no so ye de ama wasoro ye de mani menkane sa wo ye mani duru me be ni wo be fie kwa na ta wonya utimi se glass ama na dia atade ya shegwe wo ye mani wasoro mani ate ono wo ko bia o ke shi bia no be mo be se shepa bo kakra ama wo to ne hepo kakra ye utise tem bia Obama ho ya kono Obama ho ya nika Obama dia ya dai Sani yo muko ya bia boss wa time ko ye kofi dia mani ta bia pesa no die kure ni be no de fa mo ba ka we hunu oba ho for bu ani che no atwam yere be wo fa me se be wo kwa dia be ma wasoro okay nim so na wofa bia wofa na wo ba sa bi na wo bena be ma dem enso be so wo kwa bonten wo ko ba sa da gina bo suo ni sadia no wo pe ye dem ko no wofa na adie modia lesa mu nyampesi o si duru be mu nyebe ay no emu ye ese mu mai titim enu nya premier ni ma sura obetimi titim ma wa na nke dia da esika fe mema edi ochia no se ka bisa na o ezu twa one side bema wa sura pa se dia yake so be fie kura na dia wo yale bia wo ho mfa na bia na kura wo tika se che mame to se wo chia sara ko do body okay so de so fa wo hia agozi wo za kwati wa sura bema wa sura kwa bod kakra wo ya na teko tiawa wafanya we nyafe ko sin ko nyakobore we kan se fa ma yesa mere ne men wo ba ye se dia me ho si akosi kakra ma wo se di be si aka wasuru tu ni makro okay ni se be si akro wati ase wadi hia asem ye nasem ubi bia ye koso se ona kasa ne ho na bia etitem bia awa wo hu ne ho so na ayede atono eti ba ma suru die kurani wafa tinede oba na wo kwa wadia fa be ma wasoro enyame competitive ye fa na kana wai ena de pendi ko so bia ni bia o wafa ye wi
edru brebi ni yedi so ayedidi ye pia ye bobra ma ni ati sabi yedi wansi to baby ochina bi asembinti yeti obi single room enya ha na kosi awie ya mana nkwala kure nyi edru brebi wi wala ofie eti ya ni yakobo Ezo we man ya no be so acha meba wo oba obetina mpa no afi omusu wo se no se macha da hwe na we so aba na me na wo se bi ware na me papa na osi oba no afre no asoma si wo fi ofi ha ne medi wo okay watima kan straight mo fan chemi etiefo ana obekọ mama ni magbodi na we so ye ka wo sister na me dabi we yanka wo pa no ka adwuma ya po be so fa no na yima no anenti ase mrobewe ensuo kwa da bi gu ne so mane hunu se nwumre bi wo ho etinya fe na wa station na no na befra na mane ese akosuade dia meyo no wani head do dia shemu se enumna mawia e kasa tro ba so no na pro na okay watermelon o se o be ma na ni o se no watermelon me pa viam mutimi ena o tutu ba bi na ya gosi ya no kwa utimi se bia na be wo free ya na ni ena wo be 3 okay it wa ya dokotu oni se ya tu enti so ko adwuma na se wo ba no 9 ofie o be prepare cause watch 5:30 no bia na ya ya na shi sanka na ya weekend yi a china ebi mo ko ena ye fofie asemasi bema wasoro die na se na ede sa ya na ede wo mo no tanso nya boni bebre wo hunu no be hunu bia fini wo shiri o se bi di kaka se ye na ade o se be ma bi kwa timi no wo be nyi na o treat ni bad say ya kan say be ma kasa nyama no wa so hunu bida ye fe entertain ne yire wo na sa nyama na ni ho ababi onyini na skaba ma bo ntoye we kura wo be goduba enso no ko brother na di ye na husie kura ma wutimi say yes ma mutie yan yase be ma wasuro ya no kura de u be fracture wadro agudi akole na se be ma olugu ka innocent onsro daddy on the openya wasuro betuma twi one side ama water shim she side sa be ma wasuro nyonia nya oba ne me o mo so kura ni me dan basa wasuro no wo pen ati ase oba de wo be ma wo pen na wasuro timi se de wo bia wo pe bia na teta ya listen so e smart na be ma kura wasuro sabe sabe aseti for venture odi wo mfuno odi wo mfuno sa wono wa kwa ne den when ya kat bia o because anything wo ye ne dia okay finish smooth but taste okay odi nyansa to ya kafra nye ni se so be mo se wasoro enya fura ama wo the doctor ngomo na mo doctor ba sa ni nyansa no ba sa wo ye premier onyanwale premier ni obenyo no debi ono we fa doctor football a watch out bi na review yes wasoro ya make am be anya the doctor so dey obekire wono ni be so wa ade ni be fi unema ba be diwa ya sisi na be ma ojo wetu je sa fa refs ni hakitu bo za pia beta na wo be ma ni wo sonu miemi da big yen se pen drive bo za no na bi se poli
Wofa. Just say what die ya gba wo sipo na be ka cho tumu na so boko na mi. Na me be ma wa so Wofa. Eguye kwese yo so mo dia no. Wofa. Se ne ye fia. Ene ye fofio. Bia wo di. Mo dia say Vefa be ma wasoro wa ye ni wi da da wo ye de wo ba na sa wo betete no ana wo betete no me ka se bi na wo kwa wo he da wo training papa bia ba de waso de wo mo ma so me ye guy na wo fie pa da na ka so wa the boxer white na enya hin wo mu na wow Wofa na ne bia ba ka wo kura na se mo kwa so mutimi di ba kwa sa na Wofa no so nya ya awuri ato Wofa nya ya asole kwanso nare se ye kwa ba utwa wie bonyame ho ye kosum ha ye kosum na se ye ka se ye bonyame ho ye kosum ye sum de kom de adi azan okay ye kom de wu se me de na me kwa so de mo akoye da si ya bo ya ho ye si na so na ho do de etimi kura gira ho atumi na ba kwa atwene ban Agudi akwa jire kwa so le bi wo mi wo ye wie ya mi ho me kwa so le kabane shauna ututu kwa so ado ne ajire wo fa na nya mi sie ni wie na premier ni be ma ne no akoto sani ya wo he kaze na so wo fitani odaka we mu ni je ko twini boko mo masuro mawale yenye mo kontem seri ojeje ne mo masuro mawale yenye eye kama wasoro de nukureni oyo ba na bia eboa ye be ni check mo dia check bisane eyi kokozeji life ebetime wo say ampasoro no de mpaso ba na because go fu emi hu omunsuri omudaboti omunsuri timze ni awuka hu mate so ye wachire owuru bida kokozeji so ye disi na ni be ko se ni oyare eze 20 ache no oh no ni ma ne wonya din Use obeku oh baby akama training no na kaye yiye na uzo training betumaku oh me no ya kwa ni doctor trase ya ni doctor kwa joko bana aviro masa minya nka video Black Friday e be chiro waso no nso ye de na wade ya chiro size se wose okono ene kro se dia ho chafuro za sana dineshesa gadi Herbal ni no be doctor kwadiri mu unima time doctor boy enko wase yo obo Herbal medical research center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ne atifo ene ayumre program is so interesting yidi say amanfo 80 pa na obo Herbal yani akwadri ewo cardiovascular conditions e kan cardiovascular nature mano ene droben akodo moja efam ediafosane ewo nipadua mu enti machebia ebeba idasa mano na say droben ahodo moja efam ediafosane bia obo Herbal yatene tekra obi ho wa hospital ama ya ka kuma no ahun anase nsuo akuma no baby tutu anamo enam santi etimima onase anase epeja ni nyina eya akuma no conditions wonso arteries and veins anase droba ya moja efia fosane ewo ni mu no fat ne cholesterol etimisa droba ahodo no tie basa emoja no entimi flow entertain bia na
anase nipadua no baabi eyo titi kakra bi na ananse achew tutu anamo ebra obo heba wo de eye pressure ka ne moja so no eno no so eka cardiovascular conditions no ebi wonso wo de eye stroke na ase ebo kaye unya severe migraine uti eta fa ene so ma ebe sa anase wo de eye obi ho se doctor mensama no ewo so sa mentimi encontrol no eye stroke ena kaye no yare no wonso wo de apokra enti untimi enya hia tutuanamo ebra heba na oba yitini na tekra enye no kuna etiti wo de kidney diseases anase kidney condition no problem ama wona tata anase wona pija tuanamo ebra de liver condition eye brebo no timache bi aba ho tuanamo ebra heba wo de eye diabetes asichire yare obi wo ho ni diabetes no anyumre anase okoda otimi junso be 10 times ansana ade achi tuanamo ebra obo heba yewo abibido krochi ayemfa bibia yede be ma na wonum asa na odunso bebrebe no ene sugar level na arise akodu 25 no eso ebeti aba normal tuanamo ebra heba na oba last stop ene anyumre na wode ya problem tuanamo ebra oye bema na kwamwana na sperms community ema obanyin sen quality ewo forma tuanamo ebra heba onso yoba wo problem eya problem tuanamo ebra obi wo aware for several years 5 years 10 years ontimi emfa ba entune na so tuanamo ebra heba na oba eya last stop obo heba de so ba yensan emfa wo yare wonye de wonsan emfa wo yare enko baabi a ofi ebaaye menka se bia ye mo yare din obo heba de so baye na so ya your machines wo hwa de be hwe ni padua ni mu efi ebisi wo nanyase problem bia ewom se eye ulcer eye typhoid eye kidney condition liver lung condition ni nyina machine e detect na fe ye abibidio krochi ayemfa bia enframu ye da kasa yare ko amana fi ho enti ute ene anumre ya tuanamo ebra ye last stop your branches ahodo bebre ye headquarters Kwanza adishman eye aduakwan no so bro half asem na mikan aduakwan no so ene headquarters ewo Kwanza ukotachiman so ye ne kente royal house ena eben eye Kwanza no so ukotachiman Kwanza ufu na park no eso okay uko sunyane so ye zinco divine junction ye ne migration information center omo office no edi migration information center office no any and mushe ye Benkedes Paradise International School around that area na uko Accra ye official town no bo heba ye ewo Kaswa official town kumase ye adwatu adumanu yene so fuma make selling point wa yene so fuma any mushe udru abepo junction taxis na is hono shell filling station around that area no oko now catch taxi drivers for say bo heba ewo adwatu adumanu anase oko so fuma ehwa ye de obeba ye nimu enye yira kwan kra ye number ye duma numbers no 0257 and
Obo Herbal na me se bi juma eno pre-care prekese powder ene program na mo ye no ene odin ene kopa odin ebe kopa enti ebe ya so ne tie me brother ene program ne wodi dia ne Herbal TV na so Herbal TV na we program ne ye odin ane kopa nti se wutie na sama e kan wa Herbal na wo fa drone ye odin so betimi akọ dem no bo ba na pampalu one man stars biti sana flag airport ne ade no ane odin some of the odin asaba bejo now be what to boy the modern so sabeka odin because odin mama mu ye den na channel ni be to pims and ciao odin be pia asa ko de boss be pia mo akam say odin de pia mo akam yes ade na pia the modern so sabeka bu ye bema na program ye kuma ye kana se nyoma nkoya adroni Herbal bites and another bomo dia akam eyi e ma bema ni ye den we obi a erectile dysfunction o de no e bia ho mantem na mom no se mo abos na asaye basa no mo mpe so hu basa se masa da hona me right o ye ne de me mpe ntunya odin de bo ama no mu ye den na ma bibia ti kama so de ma ti bomo dia sabeka nya no nko enemu sayare masa no na eba oba bi ho da ho ja aso ni atenka oba ne onka no da ho eba sa na ma e wa bi ka se dia afa next eni ti na ma yo ye no ne atenka na woni bi ti say low na sa atenka na oba uni a me pa cho wo dia ayo Herbal bites and ye kan for dia infections no your viral infection bacterial infection fungal infection genital wax and I'm part of eyo ana said be wakosia kuma bema and said be gugu ajapade no ho odin Herbal bites and ye kan for dia kotobi Ghana has a Herbal shop bia sabeka na fa mo dia tuma bia bo kan wo ba na wo dia no bema ni ti adwuma no Nemo semen and I hope I na sanso pia babontia enema mienu it has a ovarian cyst and as well pelvic inflammatory disease e basa dia wo me pacho da ultimi mu da enti bomodin so sabeka Herbal bites combination with pre-care powder ofre be show how abisi formation na abo timi goals ama kwada ba wiase kama for example for kwada Tibomodin sabe media kabi bia so akama irregular menstruation obo ane dia no best 6 months mu ne sada 1 year ne mu sada pacho yare na obo no be 5 bomodin so be Herbal bites and afi pre-care powder na afi wabo me pacho we no aye pre-care powder ne say na tie small boy danger so apan so adwuma ye nyare we Mrs. Stroke yare na start say bon kaya bomodin sa beka pre-care powder unsa na shase yo ti pepe unsa ne vibrate unsa ni pe ne baby vibrate aye pre-care powder very simple what dey say you ti won so dead no was attribute se mu sa tre na ba kwa da gu no wa de ya na pa wi ama sa no mani na beja obi nine ase no tatai nine pemade so de siwa meka kana ase ni pija eye pre-care powder and ye kan for adiama o pressure dey say was too much ultimate clock 190 240 280 me pa cho o ya be wo kwan so wa hwe en chobe ya fa ba bomode so pre-care powder na regulate o blood na veins ni mo da na arteries no ya mfa moja na se be mfa pressure me to man so pre-care moja no
adwuma yi na time bia no nipa bia na ba na bibia kama eye preke se pada we ye nyare ansianom because mpanyimfo se ahobamba atrema eye sen ayaresa bokitima tibomode se sabomode akabia wo kra to bi na no meboa awaguleti blood no ma bibia kama o sugar area eye preke se pada ade kamfudama me ba cho me bia to kuma se PFA pharmacy waterfall road on sabeka bi Colina Herbal Ashtown on sabeka bi me pa cho ko mrom enso a ye misty Herbal and on sabeka bi afeso kewa ye Freddy's Herbal on sabeka bi Arms Herbal reproduction on sabeka bi ko asantema kwa sewa Herbal ho na on sabeka bi takrade aye new Herbal and afeso benyak pharmacy on sabeka bi takwa no aye was video fie and afeso joy Herbal on sabeka bi akabi ko enkokwa aye anti akuba enkokwa on sabeka bi ko Koforudia Asem Pharmacy and so Koforudia Cape Coast Pena Herbal Kotokaba kwan so and afi Kasim 3 P man Kasim runabout so kwa on sabeka bi cra okay she drug na boache Herbal Little George ho na on sabeka bi tema community Fresh Junction Little George kwa ho na on sabeka bi Bonsu Kwanta Western North Alex Joe ho so kwa on sabeka modern etimi akabi na bibia kama sofo like kuma say thinner Herbal ho na on sabeka modern akabi na bibia so etimi akwa say doctor the numbers there for the last time na ya sorry numbers say did juma numbers no 0257 477 5006 0257 and I say 0249 761 508 761 508 and I say 0550 1991514 0550 Obo Herbal numbers are and no frey and so us. Okay. Obo Herbal na okoso eti won kan omo adwuma yi pa omo adwuma pa na ekwadwa ya na niema enko toti emfa se ne ebesa no mo hia manema akoto ede mawo ye kokko se dia wasisi am enko mra sisi eba sisi 2020 clinic yatika no o nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne siatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia paso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards agodo womuji local awards agodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womuji ebibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me no me bisa cry so kwa bruchu. Kwaku, afina me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den go for sika aduane ne wenye otu edidi musa. Oh, Express Group adarumenti akwanti wire for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan ko ye adwuma nso. Obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo show for ISO 055 555 0067 and 0249 000448.
Anyo, said your friend said you're 95 months so. Na get treat yapum. I feel way Sompa FM 9. Yafo to be maybe have was for ba wasoro fa be ma wasoro na niema enkonko nanim fama okofa mema no ase me dey asole semo a efiefo nyina wa abrochimi na me hwefie me hyedem saa me hu obada ekura de me de wo menya we wonko okura na abechem se de esida ya me nso he me nworo no tambe me nyai bibia abusa kwa oni ho ye na he omono agudi apore na ne odi tu kwa kuma me ncha odifu atajapon namcha Dr. Yoko. Cynthia ju US oni ni nwan mina nche. Kwaku mejidi se ya ka se obefa oba na ni atie. Be ma na ni atie nyesa. Kwaku ye komwa ye obe ma sorobo akwa. Wasoro. O ye kan sorobo akwa. Ene oba wasoro e friend oba sorobo akwa. Okay. Soro ne ye ka se obi ani atia. Obi ani ate won talim. Bananinti wo sexim. Obi ani ate wo sexim. Bananinti wo ntaleshim. Obi ani ate kwaku mikura nanu minia ni tie me wosoro. Yesi obi o ware ne wasoro. Ana so be fa ne wonsoro. Obi asoro. Short ase. Wasoro obi a the way sikasa. Ba onsoro wo bed. Okay. Obi asoro. Ya kasi obi asoro a obi a one ne ko ba bia sebe mpredua so onim sa ha mekoi asema mekoka no ese bua mekuna na ebua meyere. Okay. Obi nim sa den. But kwaku ya kasi pise ya kasi obi asoro a ne nkwa bata ne doso ne nemre ne ntino a kire baba mu ye. Yeah. Kwaku hwe ema omu huri dwam a wo mu ko up and down. Mama nka sem se so mo dressing efe papa mema ye papa na kan intimi nka se wonu oba akodem yene amema no so ye kan wo bi yene ama na ye kan wo bi oba bi nim the way si perform o bed pa but okoya eche be ma nim se wasai enu ti da bia no ya no amaka mo no ma she kwa oba bi nim the way si kisi kwa o kisi no aka cho se se nteso ajamanum obekaw yawo baby ho no mo a kwakui woni ni drew bed anasa woni ni pia the way na ho fama ne dress o sitie no kwaku tim say yes oba we kind of person say the bidini pie because wasoro ewo ndale shem oba bi ho no mo a the way a obesia hye ndale afa the way obesia nante afa no wasoro wo nantiem bia hwe ne sa enna ye nnuan mu bi ati asori dem Nyankopon enyo mo nko ade yawo nyame ye nyina ye dia but omo ade sa no ma na chekere wo mo ama be ma sabu wasoro ewo no ma bi mu okoye o ware no wo hu sa ade ni wo akere na wo hu tugwagu oba de ofo oba wasoro na ni wura dem wo so doji sabe atopan ya fa ha wo hu ba bia wo to afa wo de ahia akin accident asi yo ba twini mu oba obesuso mu ama wa hu say yes ya oba bi okwa onim sabe onim bebia ni kun atenka wo by this time ya oba ma bi wa onim bebia na yira atenka wo awale ya wo so omunim sine
I couldn't say about when you're since Oberia, so what about 20 years and now 5 years, 10 years, when you're in Canada. On one grown, you be that. Remember, no coffin, no, what that will buy, no, run on dance, bugu, no, why, into a baby, chosa, but to Sammy. And quiet. Oba wa soro de kwaku fabia ye good nam ya na nipa nim se ye ka so oba bia soro asabe we tutu ni oba bia soro sabe on kanipa da bi ye wade bia mu se nipa osoro wom kwaku ye to atu sabe no ma ye hu ye ni so ye hu no sabe ha nipa bi wa na mamenka asem twa oba bi wa fu wa kwan mu ko bagwaku da so kai no ne soro bi we fe no o da so kai no ba ma bi wo ho no wa fu wa kwan but kwaku da so kai no wa so da so kai no even you ye ne ye wa hi so kai o kai no ne no ma bi ho because nya ba ma bi na sabe o no have sex adan dawo ama sabe when you feeling and your baby na betima da dawo oba bi wo kwa wo so mu kwa po sabe mamenka asem bi and na ma no muntie adwuma sam na me de mabre na enka sex ho aye no da ne ba bi ana ye nwa ma ne bi mabre emema ne bi su ka ho mabre de me ko adwuma ba o chama so ntam da bi no da ne ba bi na me ye ono nko na kodo no na kono no ne ba bi edu me bi a wan kasa frefre ba ma bi ni mahu anibo miane kon sex is a makacho se nya ya wada ye wo mu ahodo bebre oba bi ni mani bo be ma bi ni mani bo be ma bi ne ye wodem oba no se ye ne ye kocha no ye ka che be ma se kwasi ene de me pese ene de wona meda no ye nim na anu ya ene ye hu bi but otimi ye action bi e ma be ma so hu ani bo unsoi oba no wo fie nso asma fe na se wa hu no se ti dem pese me kanya se ye mre ni nti e ka so obi asoro na so obefa na soro no ene meka enye soro se e ka so obi asoro a se bimpraduasa o ye tutu ni ana obi asoro a na onu yire kwode na so perform wonders ma wa na wani gia enu nche se o ka chen se wasai oba wa soro kra no nim type of fan was wo she short ase ntoma was wo odigu onsoro ya wu oba bi wo nim nikunu pint a wo onim nikunu color wo pe be ma bi wo a se bimpraduasa wonim green sanete enu de ka so obi asoro a se bimpra wonim workshop ade wo faka we hu aboa e ma nikunu ne je oba bi wo ma menka sex mu kra mpo nu kwagoi edumre bi na nya oba bi na wasoro a edumre bi na se opese wulizi kra na no atimi sa tweko akire ma wo ema because ono no mai short as ono no mai edugwagu yo bi ka o de emfasia yo bi ka kira mansan ye wo bi kira edi kira wi ase aya sompa Asem Mpe Nipa na ye fiado adane kura ade no adane kokwese tibese me de oba de o hye purple panta na me pe wo so aya so purple ya nhye bi afeni timen na jana dindini bebre ti kwantabuza se won so problem pa izimbe ma agudi apore na akojum to topepu ni bi hata no sompa yi so no won hwera no bi nchechire se bi owo no ano edene pantry ano hye unya zigza won na apie ni sisi achikitu abi na beats ni gu so be trepe emoro so ase nkasa odo awurade me na me gaza yi gogubu aje hello 05519131 toma de ye 0548931931 05489319 toma de ye toma waso toma india toma hello gogo sechi wobre o producer ba kwa wobre pa ya gogo sechi yes also pe na ye koso aka o se kronum nu yamu na ye papa tenase hello Wofa Lumba mo mejo so a ne hello meet you opening pa but from Mr. Enterprise Mr. Yankoyanim Mtiamu na ne ejuma Polina na Mtiamu na manager yo bedroom ma unse o mo juma unse o mo juma te mali o mo fa o do asoro no nim so a ya na eye abo be ma na o bare unya no se o mo arenye o media
I'm not a manager. Oh, Petomado was so far, Petomado. Hello, gentlemen, uncle, hello. Oh, Petomado, Monayamo Yanam Taffy Tomaho. The tomato and Missy Peaky. Now, oh, Taffy. Hello. 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 Want to mean so. Hello. Good evening. Yes, sir. And you see the Damas, Papa. Yes, you are Damas. And you know the BBR to the Enra Niger. Me some managers are. Let me know say your style BC. Enra do my manager Papa. What time free we not do be siasa. What time free we not do be siasa. It's not what manjemu. And was one and two say said he was the Kuno. I don't want one with the real. We say hello. A man near your mind. Cantabus out to say be with a many with TV, so my old day. My producer, hello. Asem Mpe Nipa. Ewa na we mame ha na tiensi mu huna nyumire no yongo. Me pacho. Yes, na mama sewa. Mame mitio. Nana mitio mpacho. Me pacho program na mo yen meni jomo pa. Na iku ne me yadie. Meni jomo. Oh. Mawari no 4 years. Me wale no. Ibi e kwa kama. Ba oshe ni katitu wane edene menfia. Nene bofu. Jesus! Ni amepenu ukurumpe. Wotie biana. Me bajo ati kompa na uzana. Wose yunkwana naiti kwana ne bofu. Mama mbajo baby amote kompa na uzana. Baby. Mwa mufie. Ye ukuru ni madi ye. Wo zesie. Mentiasi. Wo zesie. Kaza meju mstremo monka bi mamo. Wo wonjan. Woni o pie o maifi. Anko tie bia fa number ne be fro na mo manyina na. Ya wo ba ko pe wo ma me hokra. Ti mo nkwa na mo ne mfio. Ye gasenta table so brandi yango. Oh, kafra wati. Yene ne be gasa last caller ne yanko. Last caller, hello. Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Oh, me some program dina me jo papa na mi tramu. Onshira wozo. Na me dia na me ga mention. Enga bro. Wajia tumagasa. Otwina manaji watumo. Waji na tunguta. Yeah, yebo abaso sana ko je ezekrama. Ya minshira waji watumza na aso surprise no akoso no awu yie. Yes, ole pe Unigrow worship center. Hello. Yes, madam. Bajo bibi aboko de. Awurade adum. Yes, ukuna ji adum. Papa. Awurade nyankopo wo ba mu a. Misro okoso hwe ne ma wale ni nyina wate. Debi wo hudi koso no abesina so bo. Awurade nka Unigrow worship center so panyini betnase ni din no ye Dr. Alex Kwabena Jamfi papa we boy duma papa obetnase birthday bi wo ho birthday chenchire jipa kwaku wan birthday ne enko Kofi Opoku Yaboa. Okay. Yawo no America mempa chom fan picture Kofi Opoku Yaboa. America yawo no awene cha obi nganjiro ya dina betra kakra na mame na see en wish no za America da so woni mu ni shoes so do
Kofi opoku ye boa no no ne ma me friend Abigail o US amre me ne o kase wo hwe akwa Nyankopon o di mfie ba akwa kan mfie Nyankopon hia no me Mpe Nipa na o me hwe ne ma me na en na busua ne ma me ne Wofa no nyina ye wo hye no happy birthday Kofi opoku ye boa nya me nya o kase on kan ono ma me Abigail baby a obi a ye chia that's it abusua na je watum ye da wase pa